Ngatho muno ni undu wa gucoka thiini wa comment section. Andu marahoya ndeto ici itigakorwo iri ciama, makiuga matingienda gucoka ringi kuri season ya Nothing But Prayers, kuona kuratuika Samido ni ombite muhiki ungi wa USA. Ndeto ciatiga andu na mawoni ngurani, kuona muhiki ucio riu acenjetie nginyagia profile picture yake online tu mbica ciao na Samido. Tutanathoma comment cia Kenya regarding ndeto cia Samido kumbana ringi, itikira gutano notification yaku niguo gakinyagirwo ni video citu hingo ciothe. Muhiki uyu ureita Bea Samido arauga we ekwenda endaga na ngoro yake yothe, na koretwo giposti mbica ciao na Samido iria iratuthura comments cia kimako. Ta uyu aingirire na auga juzi tu nake Nora apost emoji ici amakite muno. Muhiki uyu acenjetie nginyagia ritwa riake tu Mushoki Jazz Natasha na ikaraga kuria Amerika, agipostaga mbica ciao makire hamwe na Samido, na haha akorirwo akiuga ati life partner wake alimshua sibishane na watu online, na uga ni agukorwo agitikira uguo niguo we ndakarere twana ta single mother. Post yonekanire kurehe mawoni ta maya. Ann akira Natasha, bwana ya Eddie sio wewe wa kwanza kuwekwa mjuluzi na Samido, hata Karen alikuwa nowadays hatumuonangi. Natasha ashokeria Ann akimwira I will fight for what belongs to me, hiyo mti ndio nahitaji sana than ever, then the guy is worthy my energy, effort and time. Na ni comments iria Natasha thire na mbere na guikiria aria makokoretwo makimwira ucio ni muthuri wene na ni muthuri wa mundu moe etagwo Eddie. Na Ann auga icio ni mbica cia AI, no Natasha amucokeria akimwira ari na tuhakiri tunini. Mary Joy ona akiagwa thiini wa comment section akiuga Samido aliachana na Eddie mali safi, akakujia huyo mwenye ametoa tint, na Natasha akoro agicokia agikindira ati we aguthie na mbere na kuruirira relationship ino yake na Samido. Na Eddie ni akoro akirespond kuri maya mothe, na nitugukorwo tukiaria icio in our next video. Make sure ni turn on notification yaku niguo ndukahitũkagwo ni video citu hingo ciothe twa post. Tucemanie in our next one.